enfema upensio edi edu juma se wo to be aton se wo de somo ho di dwumade bia se ye ayefra na mposa bedin to a ende bomode ama won sanka Lumba supani bi ye de afa fidie mu aso ne sekroje ye de mani pedua no FDA nso so no agya to mu se eye na so pene dodo eto abetimi afrem penifo 0555 274 757 and 0577 475 343. Oko dansoma ne important madam abanyamiche ye so distributor or honum or adjacent Lumba Sport appear to Lane. Freno 0557 349 401. I can come for your sinkunya besman mreno dear mejeso a yowofa or see a dear de one in Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mene Adjoa Agyei Sikapa. Ye die when ye ba ya de kasebono enchiri mwankasa ebesemo nansa nano me wofa se kokofu sewa wo si de kasebono eye de nya sekutu sebam enya de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian kokofu sewa sekutu sebam DL kasebo de hinta no de pa hontoma. It's official. DLFM 106.9. DLFM News. Yamamo akwapa efitu American share yen ewo Facebook and YouTube na yemfa kasebo no echiremu ensomum yensha kasebo na se enfemfri asante mantemu na erahosem abapa na ne nyina ne se owura bia yesusuo se wanya mfrihye no atunum edekrom asase manso abeda ono anadamfo entem na sa manso abeto omontem ne nyina ne se eya asase a wonu musisukua no chese enya semukuma kura mpotem hono masem wei asi ewo kensere a eno no wo bekwai mensenem ewo sentimentam am hura no mienu we ne ba kwesa asase ne dia o se o mesusu media ene ho manso saa omotwetwe ne sesebe asrane abasa eyese sumina sugya no ekofom na asampeja ase ekofom na asampeja nana mentem wase da omontem ti sana nipa baako etimi akwakoba pa akwakwaka kire langas fo se ene openi amekese no ne den ede yaw echampon obekọ afonum atimi akoye adwuma nti okwa muni no atente na ohyase se woye adwuma na muntu nhya ne so na munkuno nye ne kram emfensiri ne nsem na ampane yampa ne nuane yampa nti langasefo a nipa bonfo a obo wone mopa se omkoku owura ne den de yaw echampon obo homoden atimi akoye adwuma no fefefa anya semkuma ne nyina ne se Mr. Yaw echampon ewe afom aye adwuma ohun ansam nante wa bi aba oso owura asase abutusi a wusi sukwai eya odia ose media oso oboa omotisi ne senim se bi agro aha den aha mre omoto hye mesayaw achampon so esibra mo no wie ye pana motwe kotokuro brantan edisi ne so ne nsatea no na ta fom no mahwa mesa achampon anim na ne nsa ba ko ne nsa kon ho no masan twa ta na ne nsa yate eda fom ede ba semni ayasa agro mesa achampon nim se agro na come on na pampem ha mesa sante umotwetwa no atimi agye ne krade afiri ne nsem a akwakwaye erhosem ye pante mekese no eyade a asante mantemu aposifo ahyase am wonu ehwem ede afa de kudie nti asabe asasan manso kakra nti krobane atimi atwe nkrante edu atwa nimpa tirim atwa ne nsade afiri so na emra de ye ne si hono mo yenkotie ne ahodo atwagu emra de hye krom hono mo ekohweye no mo kom say yes Mr. Santi nimpa bi ekunu agye ne kra ede afiri ne nsem
Credit ya pie mu no. Oh, Ewurade. Ha. Ewurade. Ewurade. Credit ya pie mu no. Oh, Ewurade. Ha. Ewurade. DLFM 106.9. Ha. Lepatibonio. Papa say we no kwasam se ni patirim edin ye papa enti Mr. Yaw echampon wakona afuo mu ne eye adwuma ena nipa one ne twema so efa na sase ho agbopa malanga asefo akwoto ahye ne so epiepie ne tirim atwa ne nsa ba kwa afiri so agye ne kra ede afiri ne nsam sika Adjoa in fact asefem pa o nipa anyo yanyo asema papa ka o video nim ni na ya no nipa isi aya ya kasa Ghana ya Christian country ni ade na da eyem nwanwa asumdwe ma ni openi enyo atwani watimi ahye onyonko nipa na atwane sa atwane tire ai ewom se Ghana ya asumdwe ma but ye dinsem bone papa ewudisem asase ho manso enti we ya yeku ni wie yesa no dia pa na abenya frim ebia ono de ono obekere bo anya de obewu afra asase so baby o in fact enema bi wo ho no na eya na ekoso a atete watimi abopa ama yekokum nipa sei na utumirika na bra Facebook no so DLFM 106.9 na de yeka ho ase mobile wani ko tua wisie ehunu because asem na anu anyan se sabe kobrane papa wanya mfinhia be ya aduonum ne motuma twetwa ne tirim atumi atwa ne nsa no ne nsa sei ne de am so mutwetwa no de ne nsa gye ye no mutwa firi ho watia firi so wow ha chale yakasa ya wasumdwe ya boa o se maso keke asase ho ne yatwa kobrane nsa firi so akune de a ese ehwe ne yie ahoba mo nsa ese ehwe ne yie pa na eposi fotumi eye ntentem so no hare so na nimpaku amutu sa na mo yetumi chi won ohun sa na anu de ya kra central for kwachi won mu ohun mlante wa kenten ndam sei se ohun se ne yeka ho asema wia no ebia na akwaya sa de we na papa we de se nya de obetimi ne omo obi ti se omo ako de nya ha chale mesekura fam sika yento akase bo no so Yentoa kasiebo ne so na nipa baako ato anananom ewo nsiedo emu bebre na ana epra ewa abra hyemienu ekohie mu ewo adwoso ewa santimantemu na kwanhia no esie na chese ye Ford and registration number eye AW 3264-21 ana Toyota no registration number AS 3552-20 na nipa ohunnie esiye no ekasa na ochem se Toyota yi efri eye Kumase ade obomodin akokumase a chese mrikatenta na wodi na nyasem keto lose control and the ko hwe Ford yi mu no efri Kumase eba adwoso na abra eye ka kwanhia no esiye na chese nipa bebre na ebo omode atimi prepra ye papa na nipa mienu abako de ade a oye senior high school student anso na abako nso nurse ni omu nyate hyeni ma omobo omode atimi akobia ye na omani ekire omoko a chese akwanhia no atimi siye na omo praye nina na ombo omode ade omoko Living Waters Hospital omudu na omuchemu se nipa baako ato anananom ewo nsiedo na abra omokasa na medical director Edema Living Waters Hospital Dr. Gabriel Sechi Kofie echirema ya ade omudi nipa duasa baako ana de baaye na openi a wo mu a wadi mfirihia na duonso ana chese omudi ni bedu ho no mo to anananom ewo nsiedo a
enya asem ketwa kra e wo honom na kyese eni enya ye pa na emudu ba akode e ya de omodi omukoti ya ta omukọ hye betimi akoye omusagri emumienu so ebo omodi atimi praye e wo muti a bebre na so ana eprepra ye papa na eye school fo mienu ba ko eye form 3 student ono e wo ya Santo Senior High School na ofri ye dwena se edi ko school mo no ma otimi ekohia sa akwanhia no na nursing student ne so efin totro so nursing training college ono so ekwa Adjoa Government Hospital eye clinical training yo mu ye say no mama kwant ne clinical sa na school fo no eye ene se wo kwaye akwanhia yi etimi akosi enti asante mantem wuyi Mr. Yaw e champon a o madwetwa le tirimu ekunu ya ne firi ho ankwanhia sansi emba nipa be ye 31 eprepra nurse ni a ono kwaye ne clinicals ewo Adwoa Government Hospital wepra ene school ni so okoye Asanto asini high ono so wepra yeguso 2026 nso bae papa enti ene so yeguso yakoye ni ma ne sa yanto akase bo no so yenkoso anyira mu ewa Asante Mantanim na Ghana fo nyina nem sei na se na beto odwa sem ahobambo kuo ni nyina ahyase epenipa aboa no man Ghana ahobambo nsem etimi akonkane na ne sente no ukopiem Asante Mantam Ghana Post Service Asante Mantam enkrabata na ahyase mu pu adwumaden na nipa ahodo amunya nkrata say in fact empenifo so ma qualify nti omolo ma screen no omagusu na adwumade no ahyase ewa Asante Mantam na Adjoa Agyei dwumade ne hyase ewa police training school a ene no patase a nipa pi na akopiem anya sebukuma kram na mo hyase edema wono ma mukita eye HND holders no ene degree a mo mmode ahyase so mo mmode amra ne wono muntum fo mfamfafidie ma hwe ma pom den se mo safata se adwuma no wodbe kwakwapo adwuma asom oman Ghana na adwuma na se no ena Asante Mantam kasamafo edema Ghana Post Service eye DSP Godwin ehyanyo etemre ni DLFM yana musini otonkra edifri Asante Mantam Samuel ofuluba to twem komo ena wo kire me sem eni papia mo abana mo doso ye papa na wo kire ma me kese de nipa ba buru be ye empem mienu 2000 eye person ma be ma me kese wo matumi screen wonom na wo kire ma me kese de dwumade no efa di kan be wi yankopɔ ya doma ukuada ebei na fata so mienu nso ebe hye ase no be ye wasi hodes na mo be hye ase eye efa etoso emienu na mra wo che mra na wone enam sini ofuluba to twetwen komo na wo kire se me kese de one minute pa gwa me kese nipa pie mbapie mu no omonye overcrowd na jese de obi aba otenema bi kama dwumadie no ekonkane ede ema wonom na wasa ka se kirem se efa edi kan wona dwumadie na se no bibia konkane a jese mentem wase bia nsode obi ho atona dwumadie no bibia atumi atodin odokokobo ede ama de hye a momko ya mpanifo anye mo nkrata ntumi sense mo wa disqualify mo no mo hwe na mankopiem na wonnim na ko screen ma hwema ne hunu se won nkrata nso ani a ye chewa oman unkom kura qualify for body selection and then documentation aba amosha adwumade no cost of fefe and then no police regional training school patase ye ma omomkuta HND degrees any medical professionals no no ye fa nimpa 2000 a day in the morning 7 a.m. to 12 p.m. na aba ewia 1 p.m. to 6 p.m. ebe sa akotu ukuada na ye wie ukuada na ye wada no na ye other centers into say West Coast Chapastre terminal Baba Yara Sports Stadium page and Jubilee Park. These 4 centers will be added. It's about 5 centers. And also for only those with SSE and also WASI. Exercise na more. The exercise na be we memna da nya mepa. Nti sa pepepe na ye no. Send am pay for car no say wonim say ya fro centers wo kona say wo ko. Yes say yam fro say brand Monday na wo ba be disqualify wo. In the same say yes say ko chapter Tuesday na wo ko ho. Yes ko ebia sabi chapter Thursday na Thursday wo ko ho. Men ka say say ya form Enquires say me coach patra betumi akokuma training school and answer me ko Baba Yara Sports Stadium wo kwa be qualify you into bi andi mraso bebi ase kono wako mbese wako du bebi na frustrated afi say enya hana say wo ye no ko ni say na afi akonyina fidie so ana akonyina bebi ka say na police and enlistment no enkoye na de bi tabi munyina mutumi ehu say bibi ekoso wano bibi ekoso fefefe obia enti asombo ni bia na say bibi akosi munyi nti enya me ase say bibi sa ekoso yes re e bompa say mo anso qualify so mbadwane no no the from mama beka ye hona dwumade ayeko ene dwumapa ye di amangana no obedi manaye eni a wotie bogura mu awa Asante Mantam no ya kasamafo edema Ghana Police Service ne den ede DSP Godwin ehyanyo ena wote ne nkan
na eno achi no na Ghana de hia wonem kopie menne omon krata so aninti empenifo do mko gina jese de mfidie so ahwe mapom mudim ne ade anso ensem to de kasebo enim smoothly the course of fine which me per se this is not the first time of me coming, this is my third time. Previously Lumba obedi like musa ansana omasho but net ye buy mama ye baby kama mama ye su biscuits and a drink, so this one is exceptional, very the best among the rest. Because there have been a proper arrangement. Because those days, no, but we DQ area, regional so sad, but we buy an officers, no, more baby, my trying, money stress, oh, you see, is the best. I have passion for the job. The guys look at me a graduate. Because of that, I'm in school, for years service, I will Ghana police. With the intention, said, yeah, and come I will get recruited. But Ghana, they said, we have a protocol, maybe was some mobile. So I know, sir, this third time I'm applied there with God, everything is possible. I'm going to say this time around, they be very smoothly. Oh no, I quite 3 times. I feel your qua or see protocol on qualify, but few wait dear. Hey, on me fan pam. Tiania would tear Ghana this year, ne? Or more quaya, or more screening one be, and what you want to name. Nan watching on and a minister for interior metro, so for non the show my Ghana. A man sense and soon young for Mubarak, Muntaka Mohammed, as one as much journey 8 man. Any pubby ekiteki and crata, just any fake. Eye fraud pan or more ye, and I'm to de Magana this year bintu asrew. But more than our boy nine, na quaho, and more being fat fake form beyond from an answer no machewa, was so by us no tell me simple. But qua cotton a fake forms romachina, na so I she plenty or bagana fokoko. And nothing and case protocol be nada when Tessa was by a This usual thing where people sit in the comfort of their home, they won't buy form, they won't do anything, and then there's no protocol and they'll send them. It's a thing of the past. That one. And the leadership of His Excellency John Dramani Mahama, I have his firm support that we won't do that. And you can be rest assured. So those who are online trying to deceive people, please don't let anybody deceive you. We saw that last week, somebody tried it, and now he's in the grips of the police. We arrested that person over the weekend. He tried it, I think, Wednesday, Thursday, and by Saturday we arrested him. We are watching with eagle eye. And no, ya de kwadiani ene hwe dwumadie no atrim. Eni a woti ye ono ene yo soafo Oshe Omai Ghana Amanwe ensem so ne den edoniminyamfo Muntaka Mohammed Mubarak. Yantwa Kasiabone Sona outgoing Eastern Regional Forestry Commission year manager Isaac Nobu Eshan Edi tuja HM say abra no mu posting no edi na kwa ye poema ntemu no na chese how bia na ewo honum tineka de na ka yade a wo sign na chese anse ne wate nsem bebre ewo ye poema ntemu no chema na mo transfer no edi na frɛ ye bno mantemu edi na be poema ntemu no tetetete nsem ti se galam se nsem bia ekoso ewo honum no kra nam sunti no oye na agin se poema ntemu dia oye ne dan nya de obetu ni nan edi asi honum na so Bomodya etimi ebaye na abra one nsemtwefo etwetwe nkomo ana obua eye adwumayefo na baso ye papa so matimi abua amagalam se ntokwa na na omokono omatimi akon amasese no forest no eda so wo hono ma ebu adwumaye papa esanse omonso no etimi abua ama yat na ye honim ni na bibia etimi ekoso ye obi antimi ntwetwetwe nua no eye galam sefo no entimi endi dwuma sane kane no na omutimi edi no na ye Eastern Regional Forestry Commissioner Manager kasa no sansu HM say ade obon homodin ye pesan say nua no ye na anim say ba forest etimi bua amanframa so etimi boye hu ye nti so bia ka ne hu bom na so etimi bua na che so etimi bo tree for life initiative na ban ade ba ne ho ban a ebetimi abua ye pa na obi abua na nua no omudua no matimi adua ne ye nja chese ye so ye forest no enya ade ebetimi asay no the same way ade tudwa ewa bro mo ye send off ceremony edema na staff edema Eastern Regional Forestry Commission Department for edema na san say bra oba ye obeye Eastern Regional Forestry Commission omo manager no wabɔ ne ho modin ye papa what kwakada membra apoe mantem na motwetwem ho kakra na mom dema ye kan no oya ada wada asom penfo asom nti na muntum nya wo hwe ne pide vision am na yet nsema yet wo Eastern region no all forestry challenges serious challenges na isi ya kan bebia oya challenge pa Eastern region kan ntina oya muduri kakra eja ya dem paibo na experience kakra ye nyo forestry number so no mebenya very good team na minya support fee other agencies
especially media oboa mo pa ma adwuma no se na musuro no amba ne dam nti Eastern region are very challenging na one a minya on nti no obedwuma be boko mam so far na mo kwa Ashanti region so no da ma kometu kakra wo na me gizi there ono so the experience and empire first and foremost empire na nyame na guidance na experience kakra ye nya wadwuma ye gi Eastern region no ye zo ko ho so na ya koboa ma ye manga na wafa the tempe fra na e be stress so there bia forest management no onye ankrankre responsibility or you bia vize forest no o no osombo ma ye nyina from especially from my ye bibia film from pa o ze ma ye ho nti o you bia that so ye there obobo mazene ya bo kwai no ho ban bebia wa say no ye na ye mmo na ye nduadua afi we mo oduru there ye be ye dam tree for life na obia fa no ho njim ye nduadua na mfaso baba ho ama ye nyina. Enwechi, an outgoing Eastern Regional Forestry Commission for manager ye Isaac Nobueshan efa kwenya so ede ya desrede ede to ye Eastern staff for Edema Forestry Commission say abra oni omubeye adwuma ne so tia obi na so obi an enfa ne bone enfa enche no na emomomomode na taye omotan na chi odidi adwuma no omomfa samoa na ensan so entai eye Isaac Sintimo no ebedi na ade echi. Yo, Mr. Framija or no quarry, when you remember what time mechi. Minim Ebiano or Mososo Mosima, Menuan Etzena, you know, no Wabom mechi, Dompa, Wabompa, my Eduma. Our other Echuaso, your train. Our other your crocro, your crocro, ya there. Yabu about on so your boy. No Mumina, Yafanina, Yadu, Mamma, Eduma, 10, my Eduman Soson, Passan Bahupi, and see Madame Wina, Senama. Srede peyina obano ahokeka what the term echi no momo maze mo fante peyina oye Mr. Isaac Sintim obebe yimu no won fante na echi na nkwado na okodo wa ha no ye ontu ado dama na obia nso na nywanje medase. Eniya utiye outgoing Eastern Regional Forestry Commission for manager ye Isaac Nobu Eshen na ne krakremu ana general manager Edema Omega Wood Processing Limited Henry Bat Anderson no titineni Edema adwumadie no ebo Mr. Nobu Eshen abaso ye pa esansa bra obedi omanim ebo omode adi dwuma no wadi ne ye pa amasese nsakraye etimi aba Forestry Commission ni Henry Bat Anderson speech, you know, Madam Paya making there, or you'll be on you name, or you don't discriminate, or show be equally. As okay, Siba, the way okay, Snitty, a corner of a sober ball. On Tumbo, I will tell you plain that this one is very difficult for me, I can't help you. To win on my Ian, Kenya, GTA, trust for no. What can you be at your come on? Ola, a better one. It is so far, no, tell me one. No, very intelligent. A human who was here, manager, they don't know their work. They were on espresso or more plano. Was letter no call Accra, they reject it. But this man that you sit down with you and you know how to do the paperwork for you. So never you have any problem. See, he's the best so far. If not the best, he's among the best three. So he's more or less a brother. Because we wouldn't watch it so many years ago. Satan no more FBI. Eniya utiye Mr. Henry Bat Anderson no ana general manager Edema Omega Wood Processing Limited. Na maliboye nsem chironi kontin hini Kofi Obo ana difre poye mantemu ebesomye. Yantu akasebo no so ene yenyina mu awesikase mu. Na openipo no ena ye governor Edema Ghana. Eye Yesika Krabia Kubatan Bank of Ghana. Eye Dr. Johnson Esiama Edesema tutwa echirimusem. Oman Ghana akane Ghana mampeni data na adedanko akufuato epa ye no okofa adwumadie bia oman yetu ne din se Gold for Oil program na ochirema asa adwumadie na nima bi wo hoye kwaso a na moa kra mamfospopa bia enhyada enkonso edema oman Ghana ntino Ghana mampeni John Dramani Mahama ba yepe ene mpenifo trase ye review hwehwe nkrata no mo hu se no sa Gold for Oil program no utumi se we no eya cake mfaso bia ne so moman ye boka gukwa ne senti yamane nya twam ka bia ton 10 time ekire domba modern prepare adwuma de we no woni mutumi etwa mukram na okirema program a Ghana mampani dada na nadan agufo de ba ye no
Ebeha wo men ya chese nya ade o men ye hutumi to yen amfa so papa bia na ye hyede yen na odi nsem to dwa emram Public Account Committee ene de omotena ase a Dr. Esiama ekopie mu wase ne yenia ya mame chese ne ekopie mu ewa pie mantem mame bo adwumade papa not na dwam abra osayasare ebisa ne se na osini ya man na nansan yate se gold port mobo ka anya semukuma eka aba no anya semukuma kura de mo men na eba ne se na munim se sabe gold board no eka beba na mbetwa eye good for eye program no de enta na ka ma mutwa mu no to obema me nya abotre eye mu nya abotre asamba monto mbo ase de enta ye twa mu ni nyina ne se emperifo taze hwem bre na hu se no sa good for eye program no omanya so mfaso si ye ntwe be ha twen the sent no mmode terminate ye woni mo ntwem kro mo ye ma ye mu nsakire mu kakra ye mu nsakire mu kofa good board buyer na me kase e ba adwuma wade ntimi bi ni a aya mu nya aboten ko ma twetwa course no enie. But Governor, I want to find out from you. You mentioned some losses that had been incurred for the Gold for Oil program and the Gold for Reserve program as well. And then in 2024, you mentioned that you had incurred a loss of 1.8 billion for the Gold for Oil program. So based on that, the board advised you to end the Gold for Oil program. In that same vein, you're telling us that there was a 3.8 billion Ghana cedis loss for the Gold for Reserve program. Why did the board not advise you to also bring to an end the Gold for Reserve program? Because when you compare the losses, this is 3.8 billion, and that is more, I can say, almost twice that of the Gold for Oil program. In that same vein, I'm just asking, why did the board not advise that you also cancel this? So the first probably reference is to observe that since we canceled the Gold for Oil in May last year, we haven't seen a build-up of queues at the pumps. Because one of the objectives for the Gold for Oil was to support that. And so we believe that the cancellation was worth it. There were quite too many issues under the Gold for Oil that we needed to unearth. And therefore the board authorized an external audit. We got PPA approval for the audit just about 2 months ago. And so that exercise is underway. In the case of the Gold for Reserves, as the name suggests, the objective was to help us build reserves. Any awoti ye ayo penny pono no do my Ghana. Yesika Krabia Kubata Bank of Ghana Nding the Dr. Johnson Esiama Pandit. Yentua kasia bone so na Elder Paul Peko no ye independent presidential candidate e won fimpimienu eni aduonu nan ni mu sese di wakasa echemu sa yade otai Kennedy Japan chi ye pan so no emeye Franketuni FMPP amanyoko no e won fimpimienu eni aduonu watwinim na bra mo ne nsam twafo etwetwe nkomo ana eye Elder Paul e de to MPP delegate anim so monto aba no FM Kennedy Japan ewe papa bosom ne de to so aduasa baako e won fimpimienu eni aduonu nsia ne mesanse yade ono ana ebeji Ghana e de afiri ohaw mu le bosha wa hye ni na yade obetimi edi so esanse wo hwe dwumeku ahodo a waya eno buama mabunu nso no ama mo nsatimi akoma no na cheso be yoma pani a obetimi ayenwumeku ahodo bebre e wo man no beboa mabunu nso no etimi enya adwuma ye no musikasem etimi akosoro na ono de oba enya ade akatahyeha ne proye no de ne hu be hyem na emu obedi oman ni suye nti omomodin asa campaign oye nyina no ometimi atai na chi sane be yo be Franketuni edi ama MPP amanyoko no sanso na odi tudwa na oche muso obi anhye ne so pepon bosom ne de toso aduasa baako won fimpimienu ne aduonu nsianim ana ombeba akoto aba ni to omomodin anomonto ma Kennedy Japan. Sanse wowe ye former vice president no ka abandada and abandada no so no entumi ampefo nti sani akoye no amanfo ewo negative impressions bebre say oh ni awomu nim no sakane no onimu a ko beye but ono so claim say no ni ultimate power but no ye mfa nka accept sanse wo ka cabinet ne ho na ye fadwen na onim de ne traso a utumi e de onim de ne convince ma ye de adwuma nti na Shembino, never to me, untumi convince Ghana for you. Compare Kono, the Huni say, oh no, Shana, and
a businessman and all sounds about that will say oba be nyuma make us say nyuma dada now I say oba so baby aka na just say nipa na nkasa na no ahyase dada nti adenti na ye nyina yemfa ya hoden ene yentumi emmoa ne ma o meye flag bearer na fe no oba bonten a ne ma youth no wo mo yentu abani bi as NDC for no wo mo kra hwehwe saa qualities here me make nti so oba begina no wo saa qualities no I think say ebeboa MPP no party. Ene ya uti ye elder Paul Peko no independent presidential candidate mfimpi mienu ene aduonu nan ni mu na manibo ye nsem trio ni ka tire akwasi yabo a ana de besom ye yan to aka sebon so yefie ni fankyire mu payment enko pm suhum amanase na osarpa ma otu obofom asare pain ono hine papa de ma de hia wonom suhum amanase na odi adesrede e de ato na nanom atrenkwadwanim sem osra wonom ada se wonom odwenya wonom ninkan enwene oman Ghana dache ho kane pam na obia mfa na chitai emfantan abenchine nyina yemo no oman Ghana etimi enko nanim na senior man e decided to ja emra na one DLFM yaman boni Emmanuel opoku active ekopiem na kache na osaba ma otuo perform asare penin echirema yan kantre na matrenkwamwa se osere woro mada edu ba bia ayemfo no wotumi papa wo ma kese tumi ohene wono kura no esene omampanin asofo mpanifo mo ma nipa pi ebu wono mo kura so omampanin nanso enam sei tumi ekwekura mo hunu mo mwade hunu so hwe enti na ma nipa bi entumi fo bo na ni de entumi emfa wono mo chirema sa asofo na afenso man Ghana atrenkwamwa na nanam ahemfo ekabom no mu nyina tai abenche beboa pa ma man Ghana etime fantoma pa e de afram e won puntum titiri no nkronkura hodo am eno no enye kura kese na okirema obesra da yanyi amanyosem fanton chene asofo ni bi amanyosem pa enkom hya kese we bedi nkunim we na eba we bedi nkugo ene ensem pi se yompo wo manyimu sa okirema aden e de ba de e de anya de mu ye ehu pa okirema sabe mu ma Ghana ene makoma so prekope ento ose na matrenkonwa ene wo manyimu mpanifo nyina yenta bachi obia nyini pesam kuminya to nchen ye ne sa Ghana ebetuna fantoma pa e de afra omaimum openi da desre e de ato Ghana mpanifo nyane zo sere wore mada ene Ghana ban omo nyina nyina oman Ghana ho na ye nyina ye mo na omai e fantoma pa e fanfre visa mpanifo se sabe sabakufo ho ise owira dura egu efe nso nkronketua mo nyina nso abanya mpotudwuma onka na sabe omo nyina e ye Ghana de hye ewura afifofo magana fujina fishapa nia mesre ne se yentwa yen achi ne yenhwe afia yefimu a yebai ne ma anko yiye ne ko yiye no yebeda ye onya ho ase ne anko yiye no se yehwe na yekan ho bom ne siesie no afia yesimu mesre ade mesre pa ne se there are three major aspects of society governance aban na ahemfo na asori se sa major stakeholders control society no it make kaye ho boma or man no e be a lot of differences say aban e ne hihye na wanfa ayemfo ankanwa eba implementation e be a problem e say assembly members na wo ha no wona ahemfo na yadwuma say wo yi bibi na say wona aban wona ahemfo no ankambo ma nya ayemfo no e be hwe won wo rentimi nye efe asori so nipa bebre na ekwa sorry ye comox and ye kwa sorry anti religious leaders and so e will control e will members of the society so na ahemfo a ye stakeholders a ye hwe success so and ye no manfo no so te ansa na aban so e won hyehyɛ na mesre ne say so three major stakeholders ye se ye kan ye hu bom na ye hwe oman no mpuntu ehu behia pa na ne kwakura mo no na osaparma e kyeremu am galamse e yade ba ko a ekun etia omaga na pa ne senti obesre ahemfo no nsase awoda nipa bi atututufu magudie wo so ma aye amuna donku no wonommoa na wonom entimi enkatakata ni nyina so na sase no ensan esinde dem sebe ya enkonkwaye owuo amuna anase owuo afidie emfa ma adehye a wonom wo miamia hodo agalamsem na hinde da honom no wasanka se kirim sen nana matrenkudwa emfa nhye pemfan wo akon no mu nyina mo na galamse nende akwakoye owuo afidie abeto Ghana fo nyina komu no yentu asene yemo ya tenaye ne o man Ghana yenso
ene yakwa ye ho ba na bebo magana nso yatimi akoyanim empuntum wo hwe galamse yasem ye yakoa ya meresere bebi edu no etese ye fiase reclaim land ochehene ede hihye ato akwemu se etuwa forest a mprempren erese no ochima betu wana mon ne ya hwe ne ye siesie no sana meresere se ni ase ne de asede dawo mo maye enkoso ensei no mo maye so ntenase enya ahwehan ye fiase ntuwa na mon na nsase ne nsu ase no ye hwe na ye fiase reclaim land they will claim some years to come ho besa banfaso amayembiom ene aduan ayedi kura ho ayasam obakọ test was the mercury sign that nema wom insu ayenom kura insu no treatment aye problem Ghana mine na nanom aban mo mayen ka ye homom yenya blame game no mo mayen nye se we na waye na we si awie enye si no den na yere ya afa ho ene enye si awia ne sa ene a woti ye yesuhum amanase ehene a ono no wo apie mantemu ne den e de osaparema otuo befom asare penin ena wote ne nkan na mane boyi yensem twene Emmanuel opoku adisi dodo abono mane se DJ active ene de amane boyi ebeso awie yenyina wesine mo madwenche ne tew na de aka no sports ento aso fi sendra da Barcelona for bomoden eche Madrid Edgali bomoden ye ne kama de anwa de gumu a twimakwe yo mo ho pam na Pedro wa ediaba ana wo kire mam ohwe live edifree near police kuma se tano so Kesme Junction where main location na meda se na Sweet Elizabeth ediaba no say good evening to you all. The man is so wicked pow hey we are sipa ni what me twa nimpa nsafiri so asan so atwa kwablane apampam akune de a asase enti ehu pam na Elizabeth ankoma de aba no say enipa bi so tiri mo den pow hey we susa na me wofa se ba Regina Boadi obutum ewa achim water ende achim water dwam ho no ma no butuam no say hey achim water dwam no hwe yefina in fact say nipa bi tiri mo den o kobrane se ne yetwa ne saa no yo Deborah Richmond Debra Kafra Debra Richmond say oda ya se na dwumaden a ye boy yenso yada se makafui gazo de aba no say hey we dey in fact ya widi sampa o nyankopon hu yemabo pa na widi sam ekoso manyim na Esther Efia de ba na say hey ni patrimo sumpa o ye ohwe lai edi free kakaso nanka number 1 na Reta Open was say good evening wa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa in fact ne wira ho pa ne wira ko kobra ne yetwa ne nsa twa de trima ku ne de oh ni patrimo den na dia ka se ba no chirim se jawo mpa meda se Hansen dia de aba na wase Nhyiraba Kwadwo Sammy B ne Adjoa Agyei Sikapa de yase na dwumaden a yebo esom omega no hwe live edi free Atomic Hotel Dansoman Hansen dia de ne ya dance na Barbara Granten de aba na hwe live edi free Kumase Apatrapa no wase de yase na dwumaden a yebo pa ba ko na aka ne de menkan medical candidate menkan na Master Pana Junior Kentampo eso de aba so hwe live edi free Kentampo o se Dr. Mahunu Bawumia ono na ekroma masama na Junior Purpose etiaba no se good evening DL good work yakopon hye na dwumaden a yebo ya da mo nyina se semba modde ma dwen kire no eti ba ya na kase ebo no bebe edure de yakwa agudie mu sense mu nti eduru ho no ma de obetia ne se mon spring off na fe mon samra back as they say de ma din kunim ba no kra ma head ma she go mun ka se go. Hello, my name is Emilia Probe. Hello, my name is Emilia Probe. You listening to DL Power Sports. Presa presa, Mizaka Sante, Mizaka Badai, Mizaka Sante, Asante, Mizaka Sante. Watch your one over, Mizaka Sante. Oh, Borike! Make us a good day more from Mantiano. Atena say e wo fa say Bismarck man pise Bismarck adu say atena say small do we twa go e wa group amaso no o de mu chim nya ba beso me anumre Bismarck empom design over you are doing who dem e de yakopon ase ana power by na so animre su da giram o som Ghana pa ensam na ebi wo mpa o sendran so yakopon ya adoma basa. Yes, etwi maku edisra me wo fa se for Madrid for no game ni nti eja Jabi Alonso kwan mayina di o na ya na mo pesa
Let me say Madrid no winning side nti no ba na betwetwe fa aboa. Kotoko ne ha se nyina saa. Ne agya kwan team bi wa nye se matra ma. Mate se wo fa se say kotoko company fo no hu se ne modern monso mpam no. When ana mantini yi kotoko coach no. Em se tete nsem bia we se ohwe ne se omo hu ni supporters na dwa kaka. Omo dwa be omo se omo ye omo fi se omo nyini ndi omo mpam no ne ade. Enkomo bia na ba say on say Swedru Blacks omo former coach Ahmed Fati. Am say no ntin on resign free ni position but yeguso a say top omo nyam be fa ya no. Odia ebrente no me nya wo na kajagum na mresem ye bedi ho nkomo. Volunteer busuan ya mo adwomo akwa babie men famra dia 106 John 9 kasa fidikese so enyimre no nsia kase so magimre ye de agudie mu nsema na ebe so mo ewo dwuma dikese so kan na hye ne so se wo be join show no live on Facebook capital 106 John 9 we no eye DJ Omayo na dama ana ye di images reactions ne videos awudo ni nyina nso gu ho unhu de eko empokra ne de eba me pacho Lumba super dama ana eso asen de agudie mu nsem no eba me di ya Besmark edu sai ubetimi frame man bi say what therefore buampo nsem this year Mr. Kwame Afum Jesse Michael Awuni Odisika Brantie ana Africa Kwampo no Kenneth Tata na Africa Brantia je friend so Borama the English the fancy English man we mu nyina ta chire say producers ana Majimre media gude mu nsem no eba ye hye nkomo na ase a na ye hye ase enso the free Ghana Premier League over the weekend maka sure that say second round no so no Asha ase na watwe wi games awdo pina etodwa na kopie men so ho stadium ho ana ho United na FIMA club na friends say glorious across the folk ebetwi form so e ka ba comment me after the game head coach Adema club na friends across the folk Masau Didi Dramani wadi nkomo say yi energy so had the control to be in position and also when the opponent looked to be in control we still control them because of our way of playing and also the first half we controlled the entire first half but we created more chances in that situation we had more opportunities that could have had more than good pass an easy pass. Yenti na chese Masau Didi Dramani yana ono nso di nkomo after say win Nhyiraba enso ho stadium ya den nkomo nyina somo dwuma di kase so na house of folk fans we dey fofio mato ade aka nsa atadwen o mate den after the game house of folk fans yenti o man we are seeing we Madrid if you on my house we are seeing ya bobo ni wi ni house nyom ya beto ya se team le ni mo ya somebody has said manya time my friends Henti na chese Lazio ne nkrofo no moto aso folk anyom no na se ekoyie dia omo besere na nkoyie na so mo tuja no enso de head coach ne so na no so magia tumi sa afise fans dia empempi na na sa dia kan say every time bia no omo win na no mo hwehwe na Masau Didi Dramani at the time house of folk team no enso travel ko hohoi no me pacho abrantia je fense Solomon Agbasi je hwehwe na je hu no onka mad day squad no na we na erezi concerns be bra no pa ewo Mama Sempa FM Jumadi am friend say the ultimate sports show at the time openia is your friend said the maestro yes papa maestro tina dwam no obusa openina is your friend say Masau Didi Dramani say abrante na your friend say Solomon Agbasi adentina on the match day squad no so wentini anase ipo no club no yan hu say no so din ebe pm yentie nkyiremu a Masau Didi Dramani dijai I gave him both mental and physical break. What it means is that on say period na etemono she nka yeni Karila boy in Ponosteno nka Benjamin ho a nka dem na call off from that time no opera onya DL Power Sports on DLFM 106.9. Who did you play after Karila the ball who said you book a Kediana or Kofona or Mabet. Into the Akunya Banate. Henti ana Masau Didi Dramani adin chremuno enso eba ose homano mental ade kan se break na minim matches ahodo a opani a friends na se we no eya brante friends Solomon Agbasi mo enso wetimi adan kofo bebre enso de concerns ba se ne sa kwada na je friends mpokra no we no eya Kelvin Osesi be ne anka ese nke twa plane ticket ana se mpona de kan se flight na okwagigi na home Dubai ube bo be se 10 na se 5 games na yema mentally break dia na se
nkɔma na no den Saturday yɛtena better be deep into that matters na yɛmfi ani nso nkyerɛm ɛwɔ Kumasi Asante Kotoko so yɛ masa ɔmo tena fie ɛnso baba ya argo prama so ɔmo ne club ne friends brekum Chelsea anso na they win them. So after the game Bono 0-0 masa openi ya friends Karim Abdizito edin komo se ne jai to finish at goal, holding the ball all right, but progressing to finish at goal was our problem. And then we were also attacking on the wing, you understand me? But still, the pull-out wasn't targeted. We needed a goal. We don't need a draw here, seriously. If we want to win the league, we shouldn't be playing draw at home. It's a fact. So definitely I have to change so that I get to this thing. But still, it will go away. Hello, head coach Edema Krobia Metema Kumasi Asante Kotoko Penia, your friends Abdul Karim Zito, Menoka said Yamasa, a jug gunichem pa, pressure pa, Kotoko Chita for Eddie Gunnison. After the game, our Baba group Amasu Kotoko fans Nibi, and so I assure I can some displeasure towards Karim Zito. Yes, Karim Zito, Karim Zito on your coach. Last season, you were second running man and we are Yama Ogumko, Ogumko, Yamanekoi, and you did Zito by Ogumko, ya coach, Papa. Karim Zito. Yes, Karim Zito, Karim Zito on your coach. Last season, you were second running man and we are Yama Ogumko, Ogumko, Yamanekoi, and you did Zito by Ogumko, ya coach, Papa. Karim Zito, technical director. Na technical director, all players in a year, Karim Zito, I didn't know why in Ghana. Henti na ese weye chitafobia omo support Kumasi Asante Kotoko na masa omo dwa bruta omo kikase Karim Abdulzito onya head coach onya sempono onya coach papa weye nso eye concerns and say displeasure Kotoko fans ni bi enso show after say club no any brekum Chelsea about 0-0 yemfi o yemfa nkomo kakra nso so na yentinsi formation say menu kopa ye unima brante na je friend say Albert Amwa me patrono si akan enso de makrobia metema Kumasi Asante Kotoko African gamer omene club na je friend say weno ye Kabili omko boy enso ewo Morocco je yi omu film no after say ye yi omu film no abrantia no club na je friend say Alali Benghazi ehwim ne say ne akroma empokra ehwim akokoba no mpacho reporter mete and say akwada no unim say free club na je friend say Great Olympics na join Kumasi Asante Kotoko na minim say ne contract na unkomatie entia mete ne say Kotoko for enso the Olympics for share rejected proposal na me pacho Kotoko enso da koma club ne sanse omo say we no omo nji ade e kan say net ade e kan say share e sanse we no omo pe ade e kan say gross share say omo tete hwimfiri mu agent fee bia anasempo no transfer fee bia omo tete bi bia mfrim raw figure na Ali Benghazi etuama Kumasi Asante Kotoko no na Great Olympics for so mu hwe ni mu se Kotoko behwe na omo so de share na ma no eno nso ye nkomo kakra fi oba yede ni nyina nsoma odwumadi so Samatas 1996 enso ensa ka akwada na weno ya friend se Gabriel Osei ono nso no odini juma enso de ma Park Academy ntiamete ene sa akwada no 4-year deal na odin pen enso asin krata so wasensa de ma Samatas 1996 yede nkomo no enso pia sum kasafidikase so anwumre ema Bian so kwankan na former Insuatreman FC player je friend say Benjamin Tivonyo ono so adjoin ne club na je friend say Adjoa Football Club eno so ya kakra fi oba na enra Ghana Blasters ya captain ase we no ye betimi mpo aka ne say former Ghana Blasters captain we no Andrew Dede Aju Morgan me patro eno si form enso de man new club na better onya 33 minutes enso game ni mu eno so ya kakra fi wa ye de ni nya so ma e wo dwumadi enso na CAF anase way African Aquatic Swimming Championship Entiamete and say empanifo Ghana say omu hosti 2026 na game anasempon jumadi we no je besha say on the 5th of May 2026 ya enti we no nkoma no so free ahoba jede ni nyina ma on this note yen dan homrai yenje aboa from krato yeba yemfa manane nkoma no pina nso mo Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break.
Mon spring off. Now if mon samra back. As I said, you're my kunim. Born okra my head. My shall go. Go. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super. DL Power Sports. Volunteer Lumba Super Dam idea for fly number DR106 na microphone cross so man in common Jadini na so ba sumo kasa di kese so na un dia ko krani dia ba kai nation and so ba join show no live on Facebook capital D capital L 106 Jonai we no DJ Omarion na dama images ahudo ani videos reactions ahudo nyina no on sanso 8 me kan we ni audiovisual presentation enti yedi nkomo na ya di video ni images no so enso egu ana won dia ko krani about reporter mete and it's a Real Madrid bueno a breaking news. Latest, Yabetnasia, Anna Madrid for the Abetum, say Omo head coach, your friend says Xabi Alonso, Omejane Quine, Essence Openino, Senia, Oni players in Tawano, NCO, Antimi, and Quine Kino, and who been Yason Bejo Penine Quine to report Eba, and the same Madrid, and Xabi Alonso, Mawadiano, and Numeya, Abaria, and also a few about Jadi Nina Suma, Jumedian, so na Carbo Fono, and I say, bueno, a for Fono, almost to see a dear cancer Carbo Capon, say, or my changes, Kakenti weekends ana jebe say EFL matches awudo pinan so etoja eno so enkomo kakra free England abonte so ba yedini na enso asuma o dwumadi so enra big game no enso etoja e wo yeda at the time of Barca enso ene Real Madrid dey see akan eno El Clasico Copa España when the Spanish Super Cup final no enso enya Barcelona since 2025 and also we no 2015-2016 season Madrid aqua game one Omatini are recording fewest passes. From the year 2015-2016 there, and now say da Madrid etimi aqua gamer Omatini are recording lower finance there can say fewer passes and no 254 into 90 minutes are boy na the likes of Abrantia Fence Vinicius Jr. and now some pono ane Abrantia je friends we no Rodrigo Goes kama vinga munyina won Abrantia Fence Jubelia munyina jina park ne so omutimi recorded 254 passes between themselves into weno and so nem kwankan and on so yakakre few about nani nyina mpono unim say goalkeeper Thibaut Courtois ono enenya the most successful passes and so Real Madrid team ni mentimasa na say eno Madrid team ni dia na omo ya poor and on so ya kakre few about now after the game yen say Abrantia Fence Vini Junior ono so atwa ba Abrantia je friend say Ronaldo Araujo no busa no say masa say mentally we are strong we are what there esan say obeka say Champions League game a Barca and so any Chelsea boy akwada ni kwedi red card ma Barca and so din cho e ka pole miansa akwada no and so the to Barca mpani fo nim say obehia say obeko break na Masau Didi drama ni say Abrantia Fence Solomon Gbasi o man mental break dia Ghana for kasa Abrantia Fence Ronaldo Araujo edu baby no ono so the to Barca mpani fo nim say obehia mental break psychological break me pacho kopiemu and so man na ye friend say Israel ko bompa en tubeka enra game no at the time Hansi data flake and so introduce akwadana je friend say Ronaldo Araujo bon say we pagya nsa bompa ya Israel nyame jeme esan say ema wen so fam so Emma Madrid Magic Crew enra game ni ba wi no Vini Junior tweba ni busan say so ye okay there ana Brantian say me da say bibia didam and on so ya kakra fi oba yede ni nyina ma na Pedri Gonzalez and so ne papa pani e friend say Fernando Gonzalez and say Fernando Pedri dabi Fernando Gonzalez rather unim say pani we ne papa and say ne ba Pedri Gonzalez me kire opani anidino and so Eddie Fernando Gonzalez me pacho pani na oswani nyina se ne die so ne senka obe professional goalkeeper na edu baby ne papa ka baby entina ho benya se ono wa be ma pani so abusuan obe jai dwumadie bia odi se ene we footballer no na otinani susu abusuan enti anytime bia Barca bebobo Pedri beginam na Barca beji crew anu bon se na wa ma ne ban ne papa na ye friend se Fernando Gonzalez enso akoda goal post him no abobo no na ne papa china se omo bona ba so enti anu no so sa dwumadie no enso koso a ye de mani nyina so ma e wo dwumadie so panina ye friends Hansi dey ita flake enra 8/8 me pacho 8 trophies and as a final games a wakwenyi na
opani no wagini nyina nti say we ye coach anase we ye team B na ubehia Barca anase ubehia opani na je friends ansi data flick na ohun se trophy enso si dugout anase mpono touchline ne so dia masaka nation nso so obeje finsem eno eye opani na je friends ansi data flick no nkomo ana je die wo dwumadi enso Rafinha enso di nkomo enra wo se obede opani na je friends ansi data flick as papa esense senka wa ma Barca last season and company fu jane kwan it adabi when your last 2 seasons esense ansi flick the second season here also obede opani na se esense and Dajabian and Des dia na se o Barca fu jane kwan sa na opani na ba Barca no ka kire no wo se we important player me transform mo be world class player enra ye boni di se man of the match if say ne mo na kon kan no so de asida PSA enso be mo opani na je friends han si de application so no ana wetin be transforming no ama na Rafinha obi boni di no ono so watimi Rafinha eno so a report ana se nkomo afiri oba je di ni nyina ma Christopher Nkuku esi akan edi man ade kan se AC Milan o loan na o Chelsea player officially me no ka say wadi nkomo o se obepe se after sell loan no obe boy no obe ka AC Milan sense na ni jepa eno so a report afiri oba je di ni nyina ma nanim se 2025 yakopiem enso ni ehu jerseys ana se mpono the most sold jerseys make a club side jersey ana se team bia ye to omu jersey pa say na hu nkomo no at Real Madrid me patro ye to omu jersey 3,133,000 Barca eto sumienu 2,940,000 Paris Saint-Germain enso ye to omu jersey ni 2,546,000 ana Bayern Munich to so 9 enso 2,377,000 na shockingly Inter Miami eto so enum 2,166,000 tiweno biaka se Messi effect Messi enso ko PMA wa Inter Miami no masa odomo je glorious trophies awudo odomo je ni nyina chi no kofo pina enso eto Inter Miami jersey no so eye kakra efioba yede ni nyina so somo enwumre no nsia kase so agudie mu nsem no yede ni nyina so ma odwumadie so na onim se since 2016 opania je friend say Antonio Conte and the only coach ono so ebefa Chelsea adwuma as head coach otimi awini in the first game na enra opania your friend say Liam Resnail ono so si form ewo FA Cup nim omane Charlton Athletic ko timi si form the club and asa ne side no enso e she ka no poly enu mamu timu ba kwa no so ene nkomo kakra fi ona me the last story ni si na e say yaso adwumadi enso me ne kopa ye me pa cho abrantie na your friend say Gerard Piqué me no ka say oye owner enso e de ma FC Andorra when omobo second division enso e was Spain ho na omo wo game omane club na your friend say cultural Leonesa na masa pani besho join his feed no fly from Facebook DJ Omari on the image video ne to so just a bitch no be ball so snu adogu so nenti akwadana anaso pani no enso eteki ade na ekọ social media e ka kire obi bia o mantam ade e kan say prideness on mantam no sane friend prideness enti okọ social media hand na okọ ode ko tu just say obehia obi bia mantem o support FC Andorra momra na ye me clear pitch ne so enti senia mpanifo bi on Gerard Piqué mo edi social media no enso eye dwuma papa no ba kromu ade a dodo na maburu no on omu yi omu ho ene niamaniama pi enti social media dia ba ebo pi enti no ene ma sa game no enso etimi ba so no so e kakra free oba on this note yemfa gudie mu nsem ni nyina emfa ensi na bibi biankon kamidi no eye besima kedu sai ubetimi afreme man bi say na before say over me sorry so no me wa birthday wish bi o me nyi fru na ye sorry so we no free me baby girl Gifty Arthur na ni sister we know eye sika edini birthday ene Adjoa ne ho fe pa o pe smiling no we woni no personally the minim no ma woni picture be down for mom ena ne ho nipa ena ni nua ya ho fe pa o da bi na o se ne baby girl ni ho nipa hawa na sika Adjoa pinchire mu ba kwa abaya no ho fe pa we obi yire o me so sakura ana picture no try ya che because we have picture na that one to me say younger na okuta nkwala nim no ho fe pa obetumi akọ Ghana beauty pageant no be win Ghana most beautiful say nyesika sem ne bi ebedi no hwa mode a fe ne fie ye dede a obe win because na nim eda ho die ana ne stature na nso ye model stature guy pa blam ka kire no ho fe pa me pese bi ntina me nwale ye no o na so say den kwa ka che nka menya bebrama
Ode to aso. To Enti wey every gifty altar. Ana ose memfa akonya yesu na me wishi ni sister Penny sika. Enti sika na your birthday ya fa akonya yesu yenyina ya we show happy birthday. Nyanko point na nimu nchiro na onto nkwa na bibi bia do nsa besum bia no enye nhyira nti on this special day of yours no ya we show happy birthday. Aya ne kunofo ani monitor ne dwumadie ye se onim na otete me offers na me ama be kina tom because a good at enti se yemfa ni agro kra na eyi ha se ne kotoko ene Madrid ne Barca fo mpenifo no obi dia Barca se no musuban etie oni kokwa na nsi ye pepepe oni kokwa na nsi ye pepepe oni kokwa na nsi ye pepepe wojitum omoni kokwa na nsi suma na tesen aka mi hu ansa ale wusa wusi siba pem ne kokwa na nsa na se ne wonti bi da kokwa na nsi ni tifo too much they has ne kotoko mpenifo omo ne Madrid so omo yo dadafo omo no de denkwa on the team clubs omo ya big clubs oh jai has ne kotoko omo nya big bia those days oh massa irrespective of bibia oh penny jai yeah democracy kapa has ne kotoko president oh jai say made in ikoko cap om daba kotoko ne has ultimi for team bia nkobo penny nya botre me ba miti o eye omudin dada no muji ana mom ya big no ba say de enye sa ana mom ya big no yo enkofu be ene teteji omo so nkotoko president bo fun bi ombo ne has fu yi we bo bi ombo park ne and at least we job brutal they are all is it there are other clubs wo hono ma I say yen se dan kan o ma semtra they are equally good kotoko ne has team we we no ye wadwuma ye obenya pia no se wonya wadwuma ye a ase ne kotoko ne de chawan se da mutia ni o oni kokwa na nsi ye pepepe oni kokwa na nsi ye pepepe team no okwa African countries na ali no mun sa big clubs no without mo omo tumi hihye team ne chew omo level ne de omo hye ase firi baby na beduru ha omo ne kotoko omo na hye ase pepepe meboa adenti na se no omo da so gina omo na so ene o kan sa de nke eje mo hye team no mo nya botre na mo mbedi team ne ye mo de bia mo pene se mo de bu ani ata na mo age na ayi leg ne mo kwa na mbo ade ne se sikasem ukrumu ano ayasem na sikasem ne sika no munya no so mpenifo ndi decent players no eni ntina ma o mu hu no hwe ofa anya izi obe kipi sa big players ubenya o team o de time ne nti se be ye nwura DJ Malon time na because be ye dru na se nwum ne furo awusu odwumadi ne to aso DJ Malon betena se ehumunyuma free samre kopem sen nondu na pony ato aso wait sexy journalist anameboa na de Adjoa musanyum me wonyum ambabo say na nyum bi wa wala kwesi enti na on the weekend kwa no busanyum Ghana mpanimfo nso aye say ye to amama mo nsa da mo ba mo ye de mpani say da mutia nie oni kokwa na nsi ye pepepe Ghana de share de mo si kase mo nsɛmufo ne ya Mace Mabel Antwi ene sɛmu ema ye DJ Omalion de ekopie mu o Facebook ne champion tele ne boy yen e de ekopie mi e wo Facebook and afin YouTube na DJ Sikapa eboayen echinche afiri ne fruma edosom ye wonne mani ene huhum mu kwantempon kwanso na kan kanfo ne ye mienu edi ameje so ya wofa osi ade ya de wan Nhyiraba Kwadwo Sammy beam ni mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa yes also a DJ Omalion no de nyompa begu akwam kopem se nondu bebo ukase afiri ne nyimfre Sikapa se anyum we ede na koma so nti mamma amana ebe hadwen yakra mo DLFM 106.9. Make me sick and you know, wow. Make the man want